Jeste ljudi, ono spomenu Neokro HD, danas ćemo da igramo Minecraft, Skype PvP na serveru, idemo, pa onih strela, prema PvP, samo trenutak, tako, idemo kit. Idemo, to govorim. Dok nas je 50 stupnja. Dobro, gađuje mi sada. Nizu. Kako? Kako? Ubio me haker! Ne! Idemo. Hajde. Idemo sada. Nemam pojma. Idemo tam. Hajde idemo ovdje. Ja ću pokušati da ne klikćem jako space jer mi se jako čuje. Ne. Ubio me haker, ubio me. Još jedan put me ubio haker. Nema veze. Idemo. Pardon. Koliko vam strela. Kič mi. Jesi ti, dečko? Ne ideš. Dok ne ideš i ti. Ma odi ti meni utri. Lepe. Pa bok, kak si mi. A, evo njegoga druga. Ne mogu mu ništa. I ubio me. Normalno. Ja veze, idemo. Sada čim dalje od ovih čitara. Prati nas ka niko. Skoro sam promašio. Idemo sada ovdje. Tu su goldenke. Ili ti ga zlatne jabuke. Idemo. Samo da nas neko ne počeka tu. Ne je bilo cool. Možda vamo. Sada sam ja uzela 3 šteka. Koje mi uopće ne trebaju. Idemo. Joj. Ajde me nemoj. Au, kakav hak. Kakav. To najviše mrzim na PvP-u. Ima puno hakera. Nema veze. Da nema hakera ne bi bilo zabavno. I manje ljudi bi se nerviralo. Nešti vani. Evo ga. Anda. Kaj moram? Ništa. Koliko nam to para? Da, više ništa. Hajde idemo.
Kucat. Ovo tu me već svađa. Kako su neprecizno. Dobro. Ubio sam te. Kako je tako dobar? A kako? Jebem te. Gdje si ve, ajde. Pa normalno da si obišao. Okret i nazad. Ti si full remont. Da. Nisi. Te mogu lako uti. Samo da nisi haker. Da, bilo je. I ovaj... Idemo. Ovo je zadnja epizoda Skype-a. Jer ne mogu više. Au. Ko si ti? Ti si ona za kojeg mislim da jesi. Da. Da, ti si one. Da. Koji je imao hak u prošle epizode, dok nisam snimao. Ajde idemo. Sad ćemo probati ostati minutu na životu. Ali to će biti teško, ali ne veze. Idem ja iza njim. Dobro, ne veze. Damo još jedan put da skočimo. 5 sekundi. Dobro. Idemo. Ima tamo koga. Nema nikoga. Da. Prije je tu dosta, sada nikoga. Taman sam bacio i maknuo se. Ne trebaju nam zlatne jabuke. A idemo sad neki da se pripijemo. Hajdemo na spawn. To je glupo, ali možda ubijemo ovoga. Rekao sam možda. Dobro. Ajde, ovdje ćemo da završimo epizodu. I hvala vam što ste gledali ovaj video. Subscribe, ostavite like i naravno komentar. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!